Moje ime je Tijana Prginić, a vi gledate Bleber Beat, kao što već Jelena rekla, iz početka. Čekaj se ispravi. Ajde. Domi vetar! Duni vetre! Ajde, malo preko jetre. Ajde, Jelena, možeš ti to. A mogu ja to, ajde. You can do it! Ajde. A o kom se pevaču radi? Jackson je svoju pesmu s njim. Spomenuta pesma koju je Michael Jackson neposredno po svoje smrti nakon Jacksonove smrti već i kao zabavljač i po načinu na kojem se. Posle četvrte pesme koju je objavio, najnovija je Hold On, We're Coming Now, We're Coming Home. Do sada se nisu pojavili detalji tačnog objavljivanja datuma. Kako saznajemo, album ne bolna, ali u isto vreme jedna od najlepših balada koju je do sada Drake izveo. A o dobitnicima, ajde. Nagradu za najbolji single, Live While We're Young. 2, 1. Ajde. Najboljom pesmom za raskid proglašena je numera Selene Gomez. Ajde. Hej! Najboljom pesmom za raskid proglašena je numere... Ispravi se sam. Dobro, ajde. Ne moraš da žuriš toliko, polako. Avril Lavigne je najavila svoj petogodišnji... I kao i to da su Za danas smo vam Jelena i ja. A šta dodatno možete učiniti da vaša audicija prođe što manje? Može menjati... Ne možete menjati, ajde. Stiskajte. Nadamo se da će vam... Svima je u stvari poznata ta pesma u izvođenju koja je postala zaštitni znak Nirvane, originalno pripada nikom drugom do Davidu Boviju. Pesma koja je obeležila Dobra.